Ada yu Pak Daniel Kongset, Pak Isnong yang kebakur, juga kebakur pun presiden yang sunjuk di Wahid Isnong wajan Cia Naram. Hak BD bat ke jing yok kebakur jungi ba kena ke kes jung COVID-19 kala don berpok di area jungi, kebala sedang Isnong darang, bat kebala sapreng sedauki, bergui Isnong bermajan. Tenaga liang ke office jung SDO Civil Amlarem kala penmi hukum menin stengmit ban penjari lane ban le containment zone apa kini ki area tagamut darang sungdeng lembah bakur dauki kongwang te stengmit ka odar kalami bat mentas ni ka jimber mana kala yat bala hangsnong kini ki katoteli snong ki bahap apa kene containment zone Tekai kebangi songsi kalong ba yang ngi berkhoi lapha ban syong ying lapha ban syong snong ngraya kene ke border street pade ikam khang kipli yaka bakala ban jaj kali bandung ban mi sebangla India te habai de berkene ke kes jong covid ngi kum ki dong syong snong jong bakur bayan snong bat kedarang ngi song tu nangajing kren sarum sedang ba kena ke kes ke bami kami ke bawan napa India ke bawan napa Bangladesh. Bawan se Bangladesh ngeloi ba lang ba social media lang ba kebar ba ke Bangladesh sementara kila lockdown ya ka. Mereka pada ke lockdown ron mereka ke Bangladesh ke dang pediang ya kamar napa India mut ke threat ke pli. Tengi pedengim kuah long bakan long kumta. Kuah sin meladon kita ke lockdown sin meladon kita containment zone. Tengi kuah long ban stop ya berkhoi iki nang baka health department kini yo benlek ya kebadan kam yang menta ni kuat ban ong sitin ba ngim hun ya kena ke order ke ba SDO Civil Amlarem open mi kalong siliang ya ki yo ki hat apa snong pak khang hidukan pak khang bad ya kebadan tret pade pak pli ke jumut jong kena ke order jungu ndai pausan persen kilong snong jong ke baku dauki bat kumjur jong ka warjan cie ki batre ki balong manager Basnabil hakane ke pot temanta lada don kibadan kes covid napok kena snong jungi sampep driver ubaki ya tungku ya dekam maurun sabit jimpang kumjuro lada amdi nang taru driver barong sepak Bangladesh sampep usai tungku bat kidkar usabana jimpang bat kalong gebama hadu kata-kata ya snong bakur dauki bat ya kata riwar jungi Tekum presiden jeung sunjuk rong ba snong jeung marjentia hadir mengilaya selok mentang sengi ha ke por steng man step ngila sngo ba kalong ngejing ma ya ka war jungi ba ka jingpang kan wan lang ba ka bakur dapi lang ba kene ka tret lang ba kene ka kaput kan pos gi we bet snong jeung war jungi nang ta ka daw ni dawa ban ngi kepat ya ka office SDO Civil Amlarem kumjuru ya DC jeung West Hill ban pulalem ban penmi biang dak we perkadar ban long lang kaju kada khang ya ka yo bakur ya hi ya de containment zone kene ka tret ka hapung ko ka jurisdiction juga bakur de ban le lang kaju de ban khang lang kaju nang ba kabor jong ka health department ka jinterkam jong doktor nyok le jong kam ni sang tu ba di dong kam ji trelang rokhoi pa ba bat health department bat wi dong kam ji trelang bele menta adang ini trelang kumno ken ka sultan kala ben semua dengan berparu jung susi lang ba nangaleng ka office SDO ba kami ya kum kini ki kodan mede ba permit na semua ba bah ba niyo ni slot kum sanjung dia ni slot ikor bala dia baru ki ka office SDO DC ya slot bat ka sanjung yung rumah senong nang meniyo ji telang hak kinti ko manta amdon kanu na ji slot ina sa ada ka order wami manta kalong sidyang dengan banjur ba saisin ban pensinge ina order ban pemina da ko order ba mai bang long ba didawa ba kena kayo ru tang khang swa kepada outlet ekspor import jeung bala bangla India kan senge swa syukur kumba tila penhap yang po containment zone bat kenang ba ka health department la negi doktor ni yo le ron kam bat ka snong ka thau ngiru kan namdon kan nang juta manta yau nong belas ngi ko snong jong song haying bat yau manager yang tre bodar bat ekspor ni ko letre kalau bodar kan kunta bar boleh ba ka pi kena kayo Indonesia ni ya dengan odang kalau siang kita yang bawa ya ke bangsa ni bangsa ni bagi odang kalau lang keju lang yang kayo pahat bro
cuma lahan yang bukan lahan yang yang juga bat yang ini kebodar jadi bangkang support kenang ba kenang kenang jutut yang kepada Pak Sedang bah Pak Kanti kumbangan dong keboksan ni kedai kecingim bat kejuan dikia ngim don kam kata kaspa ladang iyo ladang idu no ke cingim ladang idu no juga dikia kita berfat kalian kita ada ke message nak kalian dengar tu pesan sejuk Pak Sedang bat habis dia bat Sedang batur ya orang sikit kum Pak Sedang lada office SDO kam pediang ya kena di tempat ni nak kalian Sedang batur bercunjur nak kalian sunjuk di jong di baik Sedang insasim ya karai patengnya banyak semak nang ban rai ke jing biang jong long Sedang batur tapi bat kat hanjur bar jungi barak respon